ċelebrazzjoni tal-attivitajiet tar-riċerka li jsiru fl-Università ta' Malta. Hekk iddeskriva Science in the City il-professur Mario Valentino, xjentist u riċerkatur fil-qasam tan-newroxjenza. Bażikament aħna noħorġu mill-laboratorju mill-kwiet tagħna u nitkellmu b'mod sempliċi u nispjegaw x'nkunu qegħdin nagħmlu mal-pubbliku. Il-professur Valentino u t-tim tiegħu fl-Università ta' Malta ilhom għal dawn l-aħħar snin jirriċerkaw dwar it-tielet l-ikbar kawża timwiet fid-dinja, il-puplesija. Skont studju tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 11% tal-imwiet f'pajjiżna kienu kkaġunati propju mill-puplesija. Mad-dinja kull 10 sekondi xi ħadd ikollu puplesija u kull 10 sekondi xi ħadd imut minn puplesija. Teffettwa iżjed l-irġiel milli min-nisa u tiżdied ukoll bl-ansjetà. Jiġifieri, dawk li jaqbżu l-85 years of age, in-nisa waħda minn 5 jkollha puplesija u l-irġiel raġel minn kull 4 jaqbdu puplesija. Valentino fisser kif fl-Università ta' Malta ir-riċerka f'dan il-qasam kienet waħda pożittiva, tant li diġà saru 3 skoperti importanti. Permezz ta' makkinarju speċjalizzat qed isir studju fuq in-nervituri biex ix-xjenzati jkollhom idea aħjar ta' x'jiġri lill-moħħ f'każ ta' puplesija u fl-istess waqt jippruvaw mezzi differenti biex isibu mezz kif iwaqqfu jew inaqsu l-ħruxija t'effett ta' puplesija. L-ewwel skoperta tal-Università ta' Malta kellha x'taqsam mal-puplesija li tista' taqbad lit-trabi u eventwalment tikkawża cerebral palsy. Skoperta oħra sibna hija li meta annimal ninġektjah b'lactate li huwa tip ta' zokkor, bażikament nipproteġu il-moħħ kompletament. Issa qegħdin inħarsu iżjed f'dettall biex naraw jekk nistgħux nipproteġu anki daw nerve fibers li jaqdu l-ġiex naħat tal-moħħ flimkien. Allura nkunu qegħdin kompletament insalvaw il-moħħ. Skoperta oħra li saret riċentement u li għadha trid tkun ippubblikata hija relatata ma' ċelluli li jżommu l-moħħ san. Il-hypothesis tagħna hawnhekk hija li peress li daw iċ-ċelloli jipproteġu n-nervituri, irid jibda jasal il-ħsieb li għandna nagħmlu minn kollox biex nippruvaw nipproteġu daw is-support cells rather minn nervituri. Ir-riċerka tal-professur Valentino flimkien ma' dik ta' bosta xjentisti oħra se tkun ippreżentata lil pubbliku b'mod viżwali u simplifikat waqt Science in the City fit-30 ta' Settembru madwar il-Belt Valletta.